aso abofo bi ene aso abofo bi aba bobo mpaye ama ye papa no Owusu eno beboa no ma na win election no bet akwankyere mo de ma me se me nkanche ne se onsele se one day enye Friday one day enye Friday muslimini bi a obekọ mosque anaso obu ni kotudwe se obọ mpaye afre nyankopon won mo mpaye ensere mpaye bo emma Dr. Muhammadu Bawumia se competition a we ne nyame ntanachi wo wini. Enhyemude bebre ekoso e de fire papa no mu nkramufo entem enhyemude ni nyina e de nam abato ya ye ba batu ya kame akwakoye se akwakoye more of religion ne se we kramuni eni kristoni ensensem a ekoso no eno na ye papa no mu nkramufo no akọ enhyemu na wo mo dwene ho se so ekoye ne sa na se esom no akwakoye politics na so ye ni mom se wo mo de wo mo nye politics ne mom som na wo mo som ba som dwen so a omudi mutintiman pe ye hwe ye papa Nicholas and Camilla so no kra so ababonten abekire se ehu hia se sa nsem no ebekoso se ye kwa akoto aba na afi be ma religion no ababedi mutintiman na so se ye pe se ye pe afi abato se ne ekono kame akoye se ebe more of spiritual religion and physical practice no ni nyina be kan bom na afi abato no ababedi mu na dodo na kire se ase religion no ebebenya more impact ewo abato no so mensa ka Prophet Benson ono so eka D4 ba ko wo mo ba bontentem ebe kire se abaya ye kwakoto yi ye mampanya be de kire Dr. Muhammadu Bawumia ena ebedi bu nkunim na sesei no ne ekoye bisa prophet se ne ekoyi eni nhyemude ekoso yi eni ne amafo na mamonten a wo mo kan ni nyina kanfo no sen ena akaka me akwakoto aba no ohu enyema sifa ebusunya ka me ho nyema Prophet Benson akwaba papa kwacho me akwaba mejo so that good o want to say papa nyame adom na wo se Kristo adom ye ho ye da so te ase ye nya hoden na motumi aba ye nim ha ye na se ye da nyame ase papa ne akasa na ye kwa akoto aba okay meeting dodo na ana akoso ye papa no asofo bibra aba be kasa ye papa no nkramofo no so dodo na ana aba bonte mo so aba be kasa ni nyina no obo ne tofa ohu ne sen yo me da wase eyefe se BBC ekoso wo Ghana na sundwe ewo man no wote ase na election so no first time me fa ne se minute tin yenya kramoni agina as say yento abama no okay obi a wo chese obi a osom kramosom obi a osom kramo ye kramoni typical muslim wote ase se onu so begina bi achepa ebi nsi ni nyina na Christopher na eba we heard the likes of President Kufuor, President Atamils, President Rawlings. There be American says now President Rawlings no a ceremony and as no a Christian and as no head. What you say? But omuni na no hear Christopher no doso. This is the first time I Muslim ni obejina see ento abama no. Enti e mane ye fe. Okay. Enti e dan ya sa religion e ni kakra be bom. What you say? But I don't say she. Okay. And no crime man ye fe ye dem all. What you say? And because so share Ghana send your cramofo na Christopher atena peacefully. And this am man be so. What you say? And this sad no and e be boa ye. Emma come December 7 no ye wie bibia so dwiem. Okay. Ye hwe abaya ye kwakotu ya. Enyema bebre na edi abatu no mutintiman. Religion no ye baako. Yeah. Na no ya yehwe ne esi wo parliament house ni ne ye parliamentarians wo mo ya eno ye baako na yehwe LGBTQ+ mre ye ba ga na ya eno so ya de baako a ase abatui edi hini wom na no ne course wo speaker kwotena ase no koye press conference no ne wo kan ye ne se senior Supreme Court eye ntem de bu asem a majority de kokoda wo mo no anko best say sa bill no ma pass na ye stress e wo Supreme Court wo so mo hwe no mo ka komo fa sa o hyew bone sa ntem ye no enhwe sa asem no so emua ebi so kra accuse ye mampanya be de Dr. Bawumia stress se oba na obedi president na sa mra no obetimi ahwese ye mpasse usu se LGBTQ+ mra no afia bato no ebinya sunsanso bi wo so yo me da wase nyame nhyira me ba enya sunsanso bi awo so na mpo no Ghana fo mo mo nye se Dr. Bawumia as a Muslim never
almost some forms of social man so kula okay what you say almost so kula enti say ono kula na eba de ne nka ebeboa yen what you say almost so kula what you say sa na Christopher so what you say aha na omo loss any passing loss no any o man kasa na nim omo embla any omo games omo bo okay what you say enti ya na no ne de say Supreme Court we ndi enya mo omo o man kasa judges for ne lawyer for ne gu ho no ene nim se ne omo toto omo nyoma efa what you say na yam say papa no what dey selede na eto omo anim say as a we no man ntem enti kan no so omo force omo nya ntem emayen what you say but ni na kaboma enyima sunsanso obi ema election ni de se bedi ka kachiro se election ni de Dr. Bawumia be wini na Dr. Bawumia say wo so wo ye nyoma bi ohun wo so wo ye nyoma bi e ba bua no number 1 ne say wo so wo sele na wadi ka ye de banka on sele ye nananom kramofo no muslimifo no senka ebi onyi da bi nso no nyina na dedicate fa mompa ye nta na chi what you say aha eno so babo pa omommo mpa ye nta na chi se eko na wo ko no onkodi nkunim na Christopher nso ye mompa ye sabre ya kakakre ye o mefa sa ka be 1 month ho papa ye last week no fima say enu 1 month papa enu 1 month say 7 December say 11th November mama nka ne say ma no say de mimi hu no mefa say enu anadwo no e wo so slim paye e wo so slim paye if you say no sum no mo no mbom paye ya adwuma ene papa obi bisa say adan sunsumu ne ma bi adane ana afi say ni pay ni say wo ye muslim a okọ mosque the campaign a wo boy ni ntu a wo boy okoye na nanu muslimin fo na ase okoye Christopher na ase definitely obviously say obi ye muslim na obestande aba omo de omo paye beta na chi nti hia akwako hia say on sign enko sere wo mo say omo san mo paye enta na chi no enye amanyosem na wo de esum no ekwakoye oh there be anya amanyosem kura on say ye mpaye di okay ana so obehwe ni ya obi ti say footballers omo kobobo a omo tumi kwa asole eye kremofo asole dem ana say Christopher asole dem so kwasi ade be your match based on that ye nyina Christopher but based on the match na e woni nti no ye ba be slam pipe enu mpoma wogidie no shedding okay what you say aha enti apart from no hwe boxers ye papa zuma na say no ta aye what you say ebi okobo boxing anase okoba anase bi se otumi ko kramofo wa anase so me koye se mo mpa ye nta machi na de me koye na enkoye dan en fam kunim die nya dan emblem what you say enti amfa wo se wo ye kramoni ye koto aba what you say obetu ya dedicate se ebi this Friday die me slena nanom kramofo se munyina obi a obo mpa ye bi ankai me no mo mpa ye se ala de nsa be kame na election me wini what you say enu de ese mfa hwema enu mpom amma ugidie esum no epeja mo what you say enti me de me si onye oye ebeboa no so otumi ye ebeboa no otumi eka kire asofo no omudidi kremosum ni nyina anim no so mo dedicate Friday we na Friday every week kula say obi a bobo mpa ye bia no na waka me what you say waka me nanka the same day no kula so no Christopher nyina so mfanka no the same day the same Friday no Christo ni bia bobo mpa ye na Friday no ka me na me wini election no akwankyere we ofaso ebabo no obi anyame abo ne din de ade ahye ne nsem obi anyame abo ne din ada na de se ono na afia bato no befa de enka empaibo sere ne akwankyere sere papa senka enye hwe o ehu hia pa na ya boy Yesu din se oba baji wiase nyina nkwa at the same time na papa bi wo wa yesi amani nguda until se wo hu Yesu ahila no ansa no wu enti ye wu Yesu no wanko hu sa papa na anhila na nka sa anhila na ama Yesu nchen ndi ada wo hu abofra na wo hila ro se se die metumi akọ peace what you say enti se wo slenhila awo nipa nsem no eya de bi a odasane bi wo wiase bi ya ma akon no so be yesa okay so wo slenhila what you say me a Muslim man mastani election ba megidi se Muslim ni bi ampa ye kakra bobo amame no ebebo ame enti do me come box akoye me seller me ni mabusuafo nyina akọ but me sa dedicate say Muslim ekona me kuni enti no Muslim ni bi akọ no kotodwani ma omo mpa ye nta amachi
enye bone kra okay eno ma wo nuanum fo no so enti na me say enye mosemfo nkwa na abesere no wasere firi kristofo nso eho se ene o di cancer le kra dadado enye me so mampani sa asofo abompa ya mana ye mampani abedi echi Dr. Muhammad Bawumia wadi kan asere deda yeah eno na wo kosere ya bi mo kire se e di asem kokoba MP ekobre NPP for no kire se abra odi ne forms no eko isi no akwa file ne forms no ye hu asofo ebebo mpaye edema no ebi no mfiri kumase ne ade nyina ba bebo mpaye ma no ye hu Reverend Owusu Bempah wo ho eno na bi mu susu se saa de na ekọọso no enu nti na mindisi fo esoso mahama ekofra asofo na omo fra Reverend Owusu Bempah ka ho Reverend Owusu Bempah ede ho yawo ekohye nkom de mahama no all san akosere we no ensan ko fa bi fufuro ba enfa ma oh dabi we no men ka se organize asofo mehia mo mpaye ma no okay ba me ka se on se most for them some 5 times a day me boa but Friday no ye day omo di kwehia mo mox e bom mpaye enti wan sra obo se obi a obo mpaye bia na kai bi okay what you say na omo mo mpaye me ye so mbenya special yi sa na omo de between the IBB amano what you say na Kristo ni bia nso a the same Friday no bompaye kamia anase kwasiada mokwa so mo mpaye nkamia eno de emfa ensunsanso oboni bia ma na in any case that you se mampani abedi akire ehia asofo na wanko bia adenti na wo so obufu asofo doso enti o tumi fra asofo nyina what you say na we bi mpa na okwa na obeba be hu kokoam papa who say won krofo bu o asofo doso de yes ensashi that good ensashi what you say wa frɛ ana sabi ya mfrɛ wanka ho e de na say ensashi papa ensashi se ni pa o ni papa sa otiwe pa na obi a o ne kon na kran na pa na ye first say bia associate pastors you bi ba kubu mu a open asem pa na ba bia ba fa bia ye hu ne se woni a wono nie onu so ni a wonie na ebedru ba bi na oya ade ne nipa nyina be ba ho na wonni ho no enka bi nkyina nkrofo no se nkrofo mo na mo nyefe oh there be say enka ye Owusu Bempah kra na saabele no ana nso beto nsa frɛ ne se asofo na bobo mpa ya ma ba bla fie na beje wode okay beje wode ofie okay what you say emprepi no ya me ya manwoma bi higher sapi what you say bia oh me na me ye party no sofo ne afre ne amfre me ma fra ne sabra fie beje mpaye ana say me dedicated as ya bompaye ma do one fle me die what you say enti ensahwe kra but the tie ne say wa won say sabra edu a na obi a hwe say obenya tumi bi ata na chi enti na ye papa mahama afra asofo nyina a ye Owusu Bempah kra ko obi a omokobọ mpa ye de omo nsa gu no so a no nte no what you say enti me no as obi anyame eyi ye papa Dr. Muhammad Bawumia asam kire me da bia no eni de mahunyo mapi na ewiem yema papa no I'm telling you say spirit eternal chi no me mpasa me continue me sikra mo fo ni nyina dedicate mo mpa ye ma no spirit eternal papa na chi na efe asabafo eni spirit tarachi obewini se Ghana no huhumo na angels abegu ha kramofo angels what you say eni akrisofo angels gukuro ma ye bompaye no ni nyina akoma papa no ni favor okay bibia kire so obewini nothing has changed okay bibia kire so obewini papa akwanchine campaign no oh no akwanchin kam no but almost akwamchire no bekwama ye ne a yekuta powers ye nwoma mankofo no okay ye ne ye yefunu beto ho and this say papa no nkramofo imam mo malam mo penifo na de so na no wo mo na akwanchire no bekwama mo na emom nkramofo members na kan de mo de efiada mpaye no mo obi anya ne mpaye wo bo what you say sabi penifo ne de won say awase ye come more than the nkura no de what you say the members dey bompire penifo no betumi a kire kom am no mo so dey akom kire dey won say o madwuma dada o mu tu 30 days any ade what you say enti so mo kire kom ama papa ene dey nko anya o se wotumi pa no mo kasa no so mo kire kom ama na ho na it doesn't ensahwe so mbe yes ade na ma no because yes bisa na won sa be dey ebeka wa misa na wote wo ba bi dey ene yes wa na wa misa o
na obisa nso a on be yama because what bisa what you say no so bia no be bisa bibia wo de man even wo sika kro bibisa wa fire den fama no no emi sika no bisa empire ana wo de kame no okay won't you fa empire nkame no da what you say na as a prophet nyame yi papa no wasem a kire me ano mesre ne say on sle ya nananom kramofo na Friday say we ani mu baako omo na dedicate ma empire bo ma papa no okay papa obi so beka say abato ya ye kwa akotu enye empire nko a enyema bi a wo amanyoni no obeye no so ka ho enyema bi atimamufo no behu wo ho omre beka wasem ka ho ne ebekoso wo manimu no eno na ebe kire se aba no ebeto de amawo ana aye nto mfa amawo ye hwe abato ya ye mampenya be de kire Dr. Bawumia no thank you oye obi a oka mamuo ya yekoso yi hu yeah ena okwa kogina se ye nto ne so aba yeah ye hwe ne ye Ghana ha omode atage NPP pa aye galamsey yeah galamsey won be ye nsem dendende wo Ghana ha ye be kan ya ma ebinim kra koye demonstration a ye chichi ebinim gum na se kra beto monte se abrante ba kwa na odi demo nanim kra se ya poison e bi ebimu susu se amanfo sa ehhehye echiri okay na nse ye nti galamsey ni nsem ho nsem bi ma se ano abrase ye mo asofo na musunsu mo de nyema bi agufom ana ye ehyew bo na wo mo bo aban no na aban no edi na esi former galamsey nsensem no ye nti bi mo me da wase the tia ne say you see ye wo enwama bi wo ho a issues bi e wo krum ha major issues what you say na eno no ontwi fanta agi nipa ba akopɛ sɛ won no won hwɛ sɛ saade na to betwa nationwide problem what you say na no obi was standing election yemfa we nkofoforo no what you say na so bedi president ni wie sɛ ne nyina bɔ mpai so ba bedi na fe ni wahwɛ how be fa so asolve ni issues na galamsey de beda wache na yesre sɛ mpani di omo na be so na be free ho na we are not talking about galamsey because ye ka enkosa ye ntimi nhyamla emfa galamsey ho what you say na say yi wahene no one policies a wade betu krum na aboa timamufo no de meche wate ase na wo sunsum de mehu ne de papa ne ba obe deliver oba obetumi aye nyoma obetumi aye hyehyɛ ya ebaboa ye wate ase country bia no tie yanko spiritual side no okay mempese mekasa like yanko spiritual side no the spiritual aspect in the say sunsum no Dr. Bawumia is winning the election okay but on slam paye free muslim for on slam paye in free this time when just organizing asophobia bompire man on slow the on cantum say bi anka menya ya enka this Friday kaboni bi akọ ne na so no bompire on ka me no bompire ni bi mame what you say na ebeye dwuma because asophobia ba ha no de meka na kire wa kire empani okay what you say because enche bia na mahu asobofo ne nipa kesi bia me pese me boni din what you say na omo ba no se na ni gisem no mo de ba omo ba hira oman Ghana omo ba be hira yen na sai hira no mo hira ni nyina agina me visions na mahu no omo ba hira yen e ka bo for party pray with this election mo pa sunsumu what you say na asobofo bia ba be hira oman no na mempese empani bo premier and metro menti papa no we request for some players na ebabo ano papa wo kasa wo kire se ye mampani abedi akire bedi oman no so a obeboa oman no ebeye koyie de ama oman no 2016 ye TB efidifo bia no adifo no kire se ye mampani abedi ye mampani otesui na nado danko kufuado odo na nyame yi no de na ma oman Ghana se obedi oman no so a bibia beye yie Ghana beye mmere asumdwe beba Ghana bejo amafo ho beto wom ebi mu kire se ne nei se ne yehu ye mampani no enye sa ena ye ka kire ye 2016 no eye difo bi na be kan ye enemu adifo ya na mo san ka me ye se mode ye mampani be de chi hye ye kon so se ento abama no na ye tu wie na se ankobasa ye ntimu nyamo hwe na fe ye ntimu mvuo ne ye ba bebre entisa anya de o chenya sanate obi kasa asundwe bebe o mama wati ase wati Ghana woni asundwe hwe countries ni binya sam ketwa wo wasundwe wotumi kɔ eba wati ase eno ne ye hwehwe na ewiase mu haw ani abebrese de ba bia no ewo ho isi wo questions ni bi ma mesa no like politician
Adobe be a politician. Oh, by na o question me yi anu a sa na wo se me defa. Ma me nkyere wade. Me kyere wade pa. Se ba no se ewiase nyina ba bi e ko America kra problem ho. Enso so ma to ama Donald Trump o made 4 years. Obedu ye problem free ho. Problem free asanke ama president for bi ama bi. Okay. Problem is the be ko so ho. Na emo wo man pani bi ho ba the policies or the ba no. E ma problems ne ye limited. Okay. E ma no come from e ma no dwo. Ya me so what you say. Ana me catch you say you see sa sunsun mo se nyame de akunya se obi nsa. E wose ye sa pompa eta na chi asa de nyame be kire no so no obesa di so amayen. Okay. What you say? Enya me ma shade ni say ana say nya me ma de me pene say ana nya me na me hye president say ya bompa mo abanti beye we. De me che what you say? Me de ewo ho ne say mahu osunsum say papa na wi ni ana ma me ka kire o man Ghana so o say ni na sunsum de tie because me sunsum nipa obi tu ko tumbe bisa me say sunsum me tu kwa me ko USA me nko me tu bi ka kire say USA nya o dia ko UK me tu ka kire say UK nya o dia ko Germany me say me hwe sunsum a ono ne star kuta no aha ana babo no what you say ana sa sunsum ya na mahwem ana we say this election e be ya ne de Dr. Bawumia be wini what you say now asking say one na ba o deliver na so mo deliver no me nko ho okay because NDC anya omo 8 years pen MPP anya omo 8 years pen okay what you say enti Ghana fo be hwe anya omo pi ato aba ba vice president no ono omeya president da okay this is the first time on all stand say yentu aba enye dan emma no ana Ghana fo bi sunsumu person bi sa say enso ya mpa say papa no sunsumu wasafata anda no nyame ma beka cho say oh wasafata no obetumi nso aye eno nti na MPP mu no omo promise ni omo ayi no otumi wi ni ye bedi nkunim e be ye leader of the party no na at the same time no obetumi nso be leader of Ghana as a president no aboa o man no sanity okay papa ebi mo so e kire ne say edifo yi say ye beto abana yeah mo ba bonten beka nyame si ni pass me si ne befa nyame so benten ne befa ebi mo kura ti me hye nkom no e kire ne nipa ne benya e kire percentage obenya ne ade nyina yeah ebi de bam dito yeah ebi so de to fa ho now this is the question say nyame da na de kire mo say nipa so me si ne befa de ya yeah ene se nipa ne bedi so wi a ne policies odi bebu man no eya na wo beka ebi kwa parliament house gise mrachi bojafo de musa hyase ansa na ajatro mo na ba beye mra eya na nyame na wo da nipa na edi kire mo se obewi ni no nyame no end down policy ne hu bibi edi nkire mo se mon kan che nipa so mesi se me ana me bo ni din so obewi ni policy ya odi be emwo man no me da wase eno de nyame kapa so what study governance president for p omo adifo any sunsumufo a if you move to kwan kora omo ne omukọ okay omo de omo adwuma ne so omo bompa ye because yes wo hini bi akoma adawurade nsem okay adenti na adawurade nsem wodi akora bronsam be afa o hini akoma se wodi agro bronsam be fa enti wo hini bi ehia se obenya difo any nananom a omo sunsumu omo ewa hoden ata na chi enti the other excellent say president bi adifo hye no nkom na obedi akonwa na won kai sa adifo no na ne policies bi o ye no o manye open so mo ebi pese me yesen mo mpa ye se ekwanda ho a se papa obedi ade no wan stress adifo no so mo hwesunsumu ma no se ye hu adifo bi a wo mo hwehye nkom ye da bontin ya me nye sure say adifo dodo na Bawumia ye mampene be de Bawumia na akwo mo ho say onhwe mo ma na say difo na obi ono no afa camera no no de sene obi o a o na sorry dem a o ya sorry no aka say election ya e ba bekoyi say ni besi say obi kwa hye nkom no kra o ka say o me ebi a mampene Bawumia mampene be de Bawumia me hu ne da obi so kra timi ka say ye mampene da John Dramani Mahama me hu ne da na so say na nyame aka e de a kire me entene say nyame timi ka wa bra wo hu ne da de a say na say policy bi ba na say emwa nyame so beka abra di nipa no ma wo beka kire say hwebu ma me
and the policy be ba na nyame mpa nyame tumi tum okay nyame beka what you say na me pesa me choso so wahini bia president bia wa mamu no ebe greater wo hia difu bi wo hia asofo bi e wo amamu no ho a omode ane so mbobọ mpa ya bi se nyame at a point in time bi ade ye what you say now for example Dr. Bawumia said yes once ye nuanom kramofo mpa enta na chi no wa ba winia umpem enkramofo mpanifo bi nta wachi na bibi a omo nche se wo ye ni se ebabo okay omo ye wise men omo de omo ta wachi omo de enyo na oni omubu ma wo nkofo a wakrachefo a oni omubu ma no but omo ne de omo de mpaebo ani sunsuma kwankyere e na eta wachi no wahini bia obi wahina woni bi no nkwachire wahini bi obebu oman anaso obaye wahini a woni adifo no bibi so asebofo adifo ma me e de na se aba ye be de den what you say I don't saw no was Samuel one hear Samuel ye no antie Samuel anuma sema na mamu no ekoye basa no what you say enti wo hini bi wo ye great metie wonu say president bi etwi flame outside Ghana okay what you say wo di for e bia say the sense me nko the same what you say enti outside the nation you know president for bi kayen enwe si e betumi abo mu nation na senyame ado na waba wo na aba reject ye dabi wonso wotwe bell na wo policies bi oh ye pese ye sen enti momma mpaye enta kina de ye agu kwan mo si ye be ni nyina ye ntumi nye den enye okay because wontie kunwa no so a wonsem ka ye different wo betena so a wonsem a wo ka no different enti mesele se omo nyina President Mahama ana former President Mahama ye kra de before the former okwa abrochira krenti mu na president krenti okwa ba bi aha de be fifi mu sa former na ye the one president we di president da what you say enti omo nyina no so mo ba omo pe minimi se omo ye obi a wa sofo na edi for bompa ma no na ade no abafura kunya kese na o mfa sa kwa na aso okay I was so fa sa kwa na so na boa what you say aha and best edi for no so say aya anye ye beto abankwa na wo so bompa ye say awurade de be na eko after election no bompa na de o ma no so ye de gu akwama be ye ni nyame nyin kire na fama mpanimfo na ebeboa nation no isi nation building no untumi nyinya akopon film okay we are talking about nation building we need God ye nyamensa ene bebem Africa yakachi okay ye hia mpaibo pa ye hia kwankyere pa ye hia foresight ye hia se nyame se fa na abedu ntem fa na abedu ntem you see emra na Moses ni Israel for kwatwa kokoko no one we say na ekwan aho a ebeti take come just 40 days per emo mabedu kenakora what you say ba nyame yi wo mu frisa akwa no so ebe fa akwa foforo so na Moses nim ba na o man ni nyina nim and your man was like our hana yankopon say anasa hana kwana dey eda na nso Moses say nyame se yemfa ha omo koto resi na yo problem Moses say nye problem the was yemfa ha no obe solve nyame say what you say and this say nyame wo mu dia woni issue okay wahini president bi a wo odifo no metie ya ahemfofo mbompa ya mo no wo mu nyina nu say no wo odifo a wo wade kwaso di nyoma gu kwa ma de eni passe enye ye no na ye yama what you say enti mesre say wo ye ohene wo ye president wo ye minister wo ye police pani soja pani bi a wo hia se nipa bi bompa ya ta wachi na no so ye prophet bensi madwuma kese you so pese ye bompa ya ta wachi nso a obetu afre na wa kire wa ma ye hu de yeko ne nso abompa ya ata wachi okay papa we de ye bre no ayebe na me sam watim bi ne o kire se emra nyameda na di ma hu ye wo kire se ye mampani abedi akiri onsrem paye awo ye papa no muslimifo menka nyoma bi en polishing en kire say okay aso abofo bi enne aso abofo bi abababo mpaye okay ama ye papa no Owusu enu babo no ma na win election no okay bet akwankyere mo de ma me se menka nche ne se onsele se one day enye Friday okay one day enye Friday muslimini bi a obekọ mosque anaso obe bunikotu se o bompaye afre nyankopon won mompaye ensre mpaibo emma Dr. Mahamadu Bawumia se competition awe na nyame ntanachi wo wini papa edas mesu be da wase
meda wase na ansa na yebekọ no won say bosumi bia no me ye adoye ema jankafo ene moborofo ene akunafo bosumi we nso de no me ye no 20th of this month and ye kwacha jankafo ade na mesle omom nsam wo bi omudidi ma moborofo enya bidi omo ehata ade ma moborofo enya bi hye se sika na betumi aboa aduane na betumi aboa atade na betumi aboa me number na wo TV no so no ofa na afra ye sabeka na ye de kwakwaye adoye no na nyankopon so ebehira. God bless Ghana. Abusuane wo asono ontie ne honhom no ka editre asafo wei ene ne prophet Benson nyame nam ne so ada na di edi akere no nti MPP fo ontie ne honhom no ka tra asafo aha eye too much subscribe my page isa wonya ya na mi andoma no sa no upload bi aba onsa ebetimi aka ema refi so beja comment e wo video yi ase all the social media handles okwa eye too much gh ho eya like na share afama me that gold any day I'm just on my crowd.